Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpo kendai trek mentau naitung arajar arpo. Shnong Umjynriew kalami syakmat ban penpau ya kejing ai Khublei ya ke Markasa PWD Roads Subdivision. Halor kejing Shimkia ban Maramot ya ke Surok ha Markham. Ke Surok ke baka Shnong Umjynriew bat ki wedi ki Shnong. Ki hap ya leng ba na kani ke Surok. Katkom kejing itu ubak forward el nonglan na ke Markasa PWD Roads Subdivision. Layeto balawan ban Maramot ya kani ke Surok hadin cisngi baka Shnong Umjynriew kalami pajba kata haka arpulai trek mentahi ubanai ban Maramot hi ya ke Surok ke balatua shusho uba forward el nonglaj ulayeto baka Surok menta nadu bawan Maramot katnat PWD kala pensok shibo ni ki pajba hakalet kawan hakaba ki kaliru kilala banyat klem jing e. Na kaliang jongi ke Shnong awa hadin bagi labi ban trei pajba ka bor jongi Shnong ka tosi te na kaliang jong ka tanat PWD ro na liang jong SEO Markasa subdivision Klampet Slam but mar scheme to maria di pagi pantai pajba tamat pelaj kali te la marmar ila wan bat pantai bat ila kadak Surok kala long pembajulong kala long hi ban ya lej klirit ban ya syong man ya ayu mar ba don to kadek jaka ba Surok ti re kaji dei bat kadek ji hap jogi long lo kadek Surok kam don ji isu mar la dep khat lu ti ba khoj plan to ki Surok ka nom don chu ki khalat te penpau ki ai Khublei na kam ta jo ka tarat PWD kam tam na kam tau SDO subdivision Markasa ka ba ula chim khia ya kana kam baria yo i ki jing janjar jo ki pajba ka ba ilayo pan mi pajba bat ilayo ban wan pan tre wut te gim don ai chu ban ong halor ka ne ba ya mentahi kalit kawan kalau biang kan don chu kono jing sakut le na ka jing pendek dai kala ya bet bat kala ya jiti